Whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le soifo manuia alo maia, o talo le asonga fua. A o lata whaaola le traffic light system, e fōninga mai o le toa tele e le o malamalama i lea system fau. Ma wiso iso enga le News Hub read o le toa tele o tanta kiwi, o loo ne nefu, be si la fia foi, ai na o se vaenga o lea tāpenanga. Tolus fulutasi tesi ma le lua pasene o ila tona fesilingia o loo malamalama. A o le lua vai tolu, tusale ma le onos fululima tesi ma le ono pasene, e le ai ma se malamalama. Ai se toe wha amanatu, mo li lanu mumu, ta tala Jim po o fale te alo, sauni ngā lotu, fale o tiulu, o bāma fale ainga ai wha atapu la aleo wha ingo tangata. Ma e tā pale vaccine certificate a le ai e ma mawha atu isi ai inga e ta tāwana muli muli ta ia. Mo li lanu moli, fa o ngale vaccine certificate ma fa atanga na fa atasitasi au noa ma le fa atapula au fai numero tangata. Ma le mo li lanu mea mata, ona o lea fai sima mau, se i tātou lata atu iai. Mai le tumo i taipa le mia Jacinda Ardern i tala le News Hub, na ia fa ailoa e le te le lava se ese esenga ma le system tuai, na ona fa au popo lava iai o le vaccine certificate. A o tā uai la vaccine certificates, ma ue tala fo o lea ua solonga le leile mai COVID record, po o leo penga tawha ilangi leo lo o wha tala sanga i nai certificates nei, leo le te le lava i le atoa se 10 minute, ai tali mai le e-maili ua maua. Ua so ele maliu o se ali i luas lua tau sanga o kilani. O se tasi o masalo miana wha au o ia i se isi le oti. La talata ele tula e tasi le awa uli ana nafi na momoli ane ai le ua umalo na ola i se tasi o fale mai i takanini. Ma manu anga tu ngā, muli ai awi nātu le mōtanga singa se miron moa. Ele i umi sa taimina i miron moa ai maliu e tu sa matala ale so upo leo leo. Tu fantasia talafolo o sa ili e leo leo e na momoli ane le fale mai i takanini le ua maliu. Ma ua whaatalo sanga mai ei fo iso o se tasi na te sila fia nisi whaamtalanga e fe so o tai mai i le ofisa. I le taimi lava le ana nafi, ripoti ane fo i leo leo le maliu whaafua se o se tasi Anzac Road i puke koe. Ripoti le Herald o le wa maliu e whaapea na pa u i ai le deka ma o se alii. E whaapea o tua ane lava o le fale o le a inga na tupu ai ma o lo su e a tili leo leo le nei mata upu. Se fulu lua District Town Boards po DHBs o lea wa au sia le iwa se fulu pasene wa umatui mua. Mai le lua se fulu o DHBs e o mai le fiafia na nafi, wa au sia le iwa se fulu pasene o tui mua wa uma na fai, fa amawina e pulenga fai tu malu, ale soifua malu loina. Ma o Waikato, South Canterbury, Manaus and Marlborough, pulenga muli fa au popo i le lisi o le fai unga le vaiaso. O le ana whailo mai o le asui tūlanga i le traffic light system fau o le malo alert levels po o vaenga o lapata inga o lo o ngā nei. Pe a au sia le iwas fulupasene o tangatanga wa amule tui e umatui e lua i DHB ta itasi. Tu mai pūlenga wa au sia le iwas e fulupasene o tui umai lua e na au kilani le DHB le wa au sia le taimi nei. I tangata Pasifika, o lea to e afe fitu se lau tangatanga wa amule tui au sia le iwas fulupasene mo le tui mua. Ai ua fitu se fulu iwa pasene tangata ua umatu i e lua. I le COVID lava, o le soe to ilo ai el kāpeneta ma whaelo maila na wha ai unga, pe o no iai se suinga i vaenga o lapata inga au kilani o loo iai. O leo loo lapata inga vaenga tolu stepu lo na lua au kilani i le taimi nei, ma o loo tau mate pe o no se e le stepu lo na tolu. A o lo mai le asonga fua le vai aso fau leo lo tali ai sa isi fa ai ungal kāpeneta. Fa atatau i le traffic light system fau leo le asui tūlanga i vai ngol lapata inga po alert levels o lo o fa o ngā nei. Tala mulimulu le tae au? Na toe wa aia ma fa alongo ina le au fai fa ato anga i lunga wala te tele ana nafi i so o se vai ngol New Zealand a o te te e ai pele groundswell. I au kilani na poloka i ma au wala i le fai tau se lau o youths, Palau, whaapea te awale te tele na awai, e whaali lo lātou te te, ripotia mai Hamiltone, whaapea kalai estete, o le toa tele lava fo i lea na awai. O solo te te nei wa toe so o aile fe au na savali ai fo i awala i le masino Julai. Ma o lea na whaaleo ina mai ia solo te le Three Waters Reform, tau whaopopo i lunga o te awale te lele a fiangol si o manga ona o kasa o ona, ai mai se la fonga whaopopo ea a fia ile au whai whaatoanga. O le whaatolu ai leo na te ele au whai whaatoanga, ma o se tasi o whi au leo o whaaleo mai le malo. Ia whaatele ngese suinga ona o le te leo le a fianga mo i lātou. E se mai solo te ana nafi o le a fo ina whaiele solo te elo na wha a i lātou lo o te ina tapo le koviti, leo lo o taita ia le taita o le Destiny Church Brian Tamaki. O tala namo le nei tae au, Manuel nei aso.